aratunga uri nyuma na iza kutunga nawe. Erizooba timu y'abari kutebeekanisa embaga y'abaana eibesere TOTO Festival Mbarara yasiba mashomero ga Greater Bushenyi kandi aba bantu baganiho n'abaana abintu ebari kwenda kureba izooba lya TOTO Festival. Swimming pool, motor riding. Twebwe madaka ya community twashemererwa manonga ku receiving TOTO group nije ishemero litu ku interview abana kandi abana bashemerirwe rizooba mpamya n'abazaire babo nibija kutwa support tubatware baze kureba ibintu mu TOTO Festival. Niza kuja mu TOTO Festival kama riding and festival. Teacher Sylvia Arinaitwe muhezi wa mukuru w'ishomero ya Bushenyi Town School yareka ku abana bashomero kwetaba TOTO Festival yo mwaka ogu. Abana bitu baguma mwanya gumwe babara kushemererwa mnonga babara kudiscoveringa babara kuinteractinga n'abandi konka ni mpega Abazaire mwena ngumutwara abana aba Mbarara TOTO Festival bamanyane n'abatahi babo bare batahi babe bakora mbabasa kwega y'ebintu bingi ebirabongere akushoma kwabo na nebirabakundisa okushoma. Aba baba bebembirwe teacher Barbara urukore bya TOTO mu kitongore cha Vision Group bayereka kandi okushemerwa ahabwa kumanyisibwa ahabintu ebiri kuza kuba TOTO Festival. Kibanza cyo kwa mwenda kishaayi cya kakyeka ngo turasibe n'abana bona okuruga shayi shatu actually shayi biza kasheshe ubugenda kimwe kutyashaha ikumwemu. Gasha kwa Michael Tumachira.